Patala whātula Samoa Entertainment TV mai pia ile nei fo ia sa foraile. Ele oiloa lava se tonu o whaamasino fo e to alua ma le whaamasino tuai o le whaamasino ngō whanua maswafa lena whaatauto ele prestene o le whaamasino ngō whanua maswafa. O le vai sanei na wala wai tāl sanga le prestene pule ai ati la ropati le whaamasino ngai whaao ngā tō whinga o whaamasino na ia whaatauto. O le whaatauto ngā lena whaia ia te sema sulfitu o lua o lua tasi. Mai le a wai le pulenga le tanga luenga o whaamasino ngā vanga na ai tau ai ngō whaamasino whaatauto. Ma le vasenga o whaamasino o whaamasino ngō whanua maswafa. Ma le vasenga o tustala na a wai. O le totolu e au fiai whai malo matu mua Matthew le misio. Len whaamawai mai lona tōwhinga o le komsina o whai ngā palota. Mo le tōwhinga sui prestene o whaamasino ngō whanua maswafa. Le sunga ta wewa le vanga whaafawina mu po. O se whaamasino fō. Ma le sunga le au pepe whatu pula. Le ana si itia le tōwhinga o le prestene lango lango. A o le whaia le whaatautonga le ana sao noa le minista o tanga ruenga o whaamsinonga. Le sunga a matamua vasati pulufana. E le ise me whaia awae le aini tupe o fua mo nā wanoa. Mai solu tū la fono foi le awala o lo whaatino ai. E tai. O le tanga i fo le nā le fionga le pāla mea fia me nā omi mata awhai peo na ia whaatata le whailo inga matusi tala. Mai o mai ai i taiminei e le whai ngā ruenga lava to alua fau. O whaamasino na whaatauto vanga na ai le au pepe whatupula na si itia lona tūlanga whaamasino. O whaamautinoa mai ai le whaamasinonga i le aso tofi o le gai asunei. Le whaawawa i leo le tofinga whaipule o le na tusi au i ai le tūmalo sa nganga lua. Maulolo ta vita a mosa e avea whaipule mo nofo inga 5 tausanga usavalia nei. O le whaiunga le al whaamasinonga ina ua toe talo sanga fata Ryan Schuster wa whenga lava e whaui i tuala na tangi sana tua i ai maulolo i whainga whaala atua i teimil palo te tele o aparila lua o lua tasi. Peta ia na i minga ai le whaipule manu malo sa nganga ma whaunu fo i lana ia tangi e talia tua i le tangi a fata Ryan o fata ma maulolo o matai whainu o umo le fio anga wa whenga. Il whamsinonga i le asa tofi o le vaias na intao sanga o maile to lua lea e toe whaaui i tua la tangi, o le manatu e whaatupu le file mu ilo lato i tu malo. Na iyo e ina le whaamsilonga mta upu whaapenei, e maasani ai lava ona le aise nofo file mu e mawai mai ei fo i taimi, e vai lava au ainga. O talia le whaamsilonga le tau sanga fata Ryan whaau i tua lan tangi mpolo i e tongi tasi le awhetala, whaapena fo ona whaaui i tua le tangi tali atu le whaipule manu malo, maulolo tavi. Whaatoata puni ai i le asa mua le masina fo mati a manoa mo tusi talo sanga. I le amanoa le pule sili o le company vaalele le Samoa Airways. Leo o lo pule le sunga Seiuli Alvan Tuala. Peita iwa mai tawina le telo isi a manoa ofisa sili le malo. Ua whaitau vai aso talu o na whaanga solo talo sanga mwhaatalitali foi. E au fiai le komsino mtanga ruenga o leo mo whale pui. Ai o le ofisa sili o le ofisa o tiute. O le asa usultasi o le masina nei, lea na tāpuni ai tālu sanga i le awa noa pule sili o pule ngō tūlisi. Lea o lo o tau avea nei, e le sunga a whaamtua inu sui fua le na tai. Ma ofisa sili o le ofisa o taui mo whaalavelave whaafosei. O le vai eso nei, na whaailoa ai le komisio tangata whaingaruenga le malo awa noa whaingaruenga o le loia sili ma le ofisa sili o mtangaruenga wa onga ta alonga manganu. Na tofia le malolta mai ta iloia ya sua Helene Warwick Lamb. E tau avea mai le tofinga loia sili na ua whaamalo lo le sa iai. Talu mai se te mo le lua o lua tasi. O awa no whainga ruenga ia i le loia sili ma le ofisi sili mtanga ruenga wa onga ta longa maanga nuu. O lo ta talai nei awa no mo tal sanga se ia le asus full tasi o le masina fo mati le 5 i le fiafi. Ai o se toe whaatepa le fono al palemene le vai aso nei. Na fina wai le suita itai o le tua ngai. Le sunga la wofo fono toi pia la wofo i le tula fono tiute mtupe maua. I le tata wai le malo o na tilo se whainga fua le lei. I le tu sau no ino le tiute. E te tau o na iai se teimi e whaati noi a ti nai. Ma ia pui. Mo li maula wofo i le palemene. E iei tongo fiti e wha o ngā ia sao ma iai i le tuto nginga o le tiute. O le tu sau no ino tiute. E leo se mea
manatu mama ia se whainga malo. Mafuanga. Awa a tele nau fo ia company e ave ia whamanu yanga lea. E na winga o pa u foi tupe au ina mai e tatou malo. E ala mai o loa e whaul whari bai tono la tunu. O leo wa matau watu. O leo wa tuu iei tu tonu ati na e tau whatoanga ma whainga whiwa. Tasi rea mea sa alo sa ma eisi whainga malo uto nai. Ma fuanga na lo tau noe puipuinga. Puipuinga mo lau whai whatoanga laiti. Puipuinga mo la inga tau tai o le tunu. Lau whai aria. Mana isi tangata whai whatoanga. Te tala lewa noa o mai ia company o vaati te lelelei e tāua. Ma wainga luenga. Si tia hoi e tu langa tato export. Pe avelei ai fafo, whaatau i fafo. Ai a te tala la me whaatau loi tono le tunu. Maketi ia, maketi i whangalei, ma isi maketi. Whaatoanga, tau wāma nei tangata whai whaatoanga laiti. E ne ngā whatia. E māro losi ata mā tuam tamba losi mai e tere tupe. E se le tātou tere tununga i le tātou talanoanga le whai le mota. Lango le whalongolongo le tunu. E ono mafuli ai le winga tāua na whai e tu la whono. Wa tō mata manga lava i tu ainga pisinisi e o i ele mā losi. O lau whai pisinisi o mai whafo. E pe o lafu moa, o lafu povi, o lafu puaa ma me whapena lea ngai mai taimini. E o mai e tau wha mapue, ma wheso soani la i tangata laiti nei e tau mwhai. E le whau le lua kampani vaai a tele lai tai. Kuanan and Pixie. Oina whai. Whai ngā maro le nau mane. La ua uma i tato au whai alia whaatau mai maunu. La ua uma i tato au whai whangota i ale lava lato i o whaatau mai e te whaatau. A pena whai latu langa tau whaatau, anga lau whionga. Ina nei me ana ua toso sa noanga sui. E manatu ai lau whai whaatau, anga lau whai o. Ia le la wale sa vango mo kako, walongo winga mai roka mai o mai fufuru kako. Le ai se kako makeki le se me fai. Ale nganga na la wa fionga i wo tula ia tu fa sa. Ina nei me ano fa fonga mai la fai fa to nga mai la fai fai. Ele ai se tato wa fianga me le. O wa fa ngota lai tai. Na no mai a transship le. O le po le nga lo tano atu ai. Tato maketi ai maketi funga le. O ai alu lo o lo na falake ia tu langa maketi fafoma tu le solo loini. O le manunga na lo ta. Le va tu mandatu ma fonga. It will never happen. La itai maketi la itai mtautu, mai wafu le mtautu, la ia le export le nga ifafo. Le maketi le I savalalo, la fai ia le fai vole au fai alia me tangata whagota Samoa. Tumta mangana. Ale fofo mai les company sei se taimi sa no atu le fionga min staff ai waf. Wa ngai mai mana o mai fa tino mena mo le fai vale tunu. Lo fionga min staff o tu la fon. O le mai tu lang fa na tati la mtau. Ona wingala ila wai. Ele ia se tu lang fo le fa tana no mala inga tau tai manai asosio yo fai fa to anga la tunu. Ia te tula fono lawa mai. A po le hasa fianga o lato. Ma ko anga le tula ia. O tato sa ko tele lawa fianga fo talai. La so ma to motu ngafa. Tatia tina. Ia wa fo fa to fara inga kapineta ma dai tu. Pe taua. A ma to la ngona. Ele tau fia. Le vo lau tato tan no ma mai tula fon. Tu sa no tut. Ia pe no faiatu. Famalie. Ele tu ua, le fautua. Ele tu ua. Tautua na, le tatu sa. I alu paulia. Paula valea o le fai unga o le saunoanga whapea. O le tu saunoina, fai pea, tu pea. Nei, nano whamana tua tu lavai. I le mautala o fionga le whangfitalai. O le tu saunoina. O tiute. Ua lewa ona iai. E le whapea o le ftoa mai nei le teu ngale minstalia. Atonu o le asauno atu ia le minsta e tu sai fo imatau pu ua au mai le mamea. Anal paualna ona le ufai umail sauno ngale suitaitai.
Pe fōringa o se mea fōu le tu sau noi. Ia o le mea o lewa o na whai. Tu sau noi na tuta me o leva. O leva. O le upu le sa uwe tu. Whaamalie, whaamalie, whaamalie. E se whaamalie, e se tu sau roa. Ma le whaaloano. Ia. Tātou tala no tātou sa ia uma fo i le kapeneta ma le pāle mene o lewa. Sau no mai le veapele i le vā o le tu sau noa ma le whaamalie. Ia. Tātou wa ai po ai sa whaamalie. Mātou ia le tau fō mai. Nā pau le aunga o le whaamoe moe o le minista. Si whatatia le le tātou tū la whono mā la fua tātou te sāwali ai. A tonu e pui pui mai e fo i le tūna o le whaamali. O le wāanga le o le whaamali. Po ai le tū e whaamali, o ain whaamali. Se ala ko sa sa fa e ira o fio o pāri mi ai o. Ina tai ia vai na whaamali, ina vai tai bile fo whaamali de ia. Ia, ua. Ina te sira fia. O mai. Ia, tau me ro fo. O mele ese ai. Pe o fere me ia le ave ele whaamoamua o le whaamali. Po le savali e lunga o le tūlafon. Ia wha upunga tūlafon o le mai ai. Tau wha ofi na wa mai. E le sao. Ia, lewa o mantari atu le malo. Tala toe Tuliloa mai whanau lo whaingaruenga whaavai taimi Australia. E ese mai mata upu le ua whaulu whaasea whaaltula whono ma manuia. Leisi fo imata upu fou, Astasio Atalii na lavea pe na whaamanu alia, ai sa fōlinga manatu ma i aile company lo whaingaruenga ai. Wai lima nei o tama whanau wa Samoa o ngā lue manofo mauai Australia, le nā fo i whaale tonu mo le tau mawhainga, ina ia tāo fio le bully e company e tangata whaingaruenga tui Samoa. O tā ual tātou pa anga mai tonu, o na nawhina li potiane ai lea fo i mawhatianga, mga lue ai lava i ona lava taimi fsosoa ni whanau nei e ese fo i awala o lo sawa ai na ai e lato company. O le telo mata upu i o tau mawhai i ai mamanuia, o iei fo i stasi o li i whaingaruenga ua mana o e suil company e whaingaruenga ai mo se mapusanga. O le whaafita auli ta atele lava i whanau whaingaruenga tui Samoa, o le ngangana o lo o whaongai fesota inga, ma le fefefe whaari o lato langona. Wa amatai ne ona whaanofo e sea tangata Samoa, e malanga mai tutuila, mo le lua i le tolu vaya sofua lava i le whaai unga whaia le mtanga ruenga le soifua maloloina. Talo ele uti o no whaangai whaanofo e sea ai e na o le fast food lava pasese mai tutuila e mwhai o na whaanofo e sea le vaya so. E pe on whaai loa e le ofisa silo soifua maloloina Dr. Naseri, mai mana mia fo i le fsota i ani o le pasese i le pulenga le soifua maloloina, tolu vaya so a ole malanga mai i upolu. O le tutuunga fo ili nā mo le tangata e malanga mai fafo atu o tutuila e ao o na tolu vaya so e nofo ai whaato a ngawaa e talo sanga i se avano e malanga mai ai i Samoa. O Samoa Entertainment TV mai apia, sfa o poponga i le aso atai ao i le alofa o le atua e wha soifua ia.